Karibu tena guku gwa Kikuyu Daily News na ikore mugeni twika wa subscribe niguo tunyitanire na thengio riu githaiga wa Sai ni aritie na kuruta murugamo wake thutha wa Tata Ese kwaneka Triza na kuga Triza moved out from their house kuria akoretwo kuma mweri wa February haria Triza amuhurire thimu ari hatikaine kumana na kiiko giake na githaiga ni arekereirie ndumiriri nditu akira Triza he is in support of her decision ya gucoka gwake kuri muthuri wake mareretwo na to githaiga akiuga he will not stand for divorce asa he shall not advocate digano kuona kwina muyoro wa atumia toxic divorces ng'enda-ini cia ukinyaniria aria makoretwo makirumanira na Triza miario ya githaiga akiaria ta uria ngukuonia muthiini wa video ino miario iria aritie thutha wa Tata Ese aka muhonokania kurekereria ndumiriri iria augite it's her official statement ndeto-ini ciĩgiĩ Triza wa Muraya. Tata Ese akiuga kuona Triza akoretwo agikara gwake nyumba kuria akoretwo the host kuma riria Triza aumire gwake Gatundu kuria amugirire no tuku thwa Triza kumuhurira thimu akiriraga na makiguithania Triza will relocate to her place after her event mwena wa Bruce Springs kuria marambitie kumwethera ha permanent house mena andu meigweta guku bururi-ini na aria Tata Ese ndana magweta maritwa mao for Triza to settle with her kids ende ni kugite dramas thutha wa Tata Ese kuburania ati for the last 2 days kendo kuria Triza ariko na aumire gwake nyumba ende ndaigana gucoka na kuma hingo iyo Triza ndari amwariria. Tata Ese akiuga since hingo event yake ngwataniro ya Triza na Karangu ni matite uguo akiuga she won't be responsible for anything that might happen to Triza since she is no longer under her roof. Tata Ese oho akiuga she has signed out ni thamba Triza moko amwira wake no arikia guthira she has successfully managed to transform Triza to be an empowered woman mugaru no ria okire moko-ini make ari mutumia mutihangie ngoro and now she has went back as a strong changed and a healed woman. Tata Ese akirikia na kuga ehithiria Triza mawega, may the good Lord guide you and protect you and in case of anything I'm a phone call away. All the best my daughter. Ciugo ici cia Tata Ese igitiga andu megegeire Ese showing her readiness to support Triza higo ona ingi angikamubatara kuona nega thabari magitwarithania na Triza o wega. Mwena wake Tata Ese akiamukira ciugo na irumi on behalf ya Triza ni undu wa kurugama nake. Akenya ona makiumiriana na namba nene gukungwira Tata Ese for her job well done. Triza agikionekana riu ni arikitie gucokanwo na uria wari muthuri wake aria Karangu Muraya onake umiritie na gutitira mutumia wake Triza with a strong affirmation words akimwira Mama Muraya, remember Baba Muraya is here for you. Mudoge uria we umirite in support of this ni githaiga wa Sai neno ni miario yake. Triza wa Karangu Muraya, mama ya watoto. Sisi kama TikTokers tulikuwaga tunakuempower, tulikuamukira na mikono mbili na hii ni mara ya pili tunakuamukira. Na sisi tulikuambia hatutaki ati udivorce kwako ama utoke kwako. Lakini tukakwambia tutarespect your decision. Whatever you decide, mtu asikupe pressure. Hao watoto ni wako, huyo msee ni wako, mumekaa miaka 10. Usitikie madivorce wa Facebook wakupe pressure ati ukue kama wao, uishi kuomba uga kama wale wa mama wanaedaga kuomba uga kule kwa ule maadhi wanaambiaga watume screenshot wapewe uga. Triza, your decision is for your life and your family. Mundu ndagakuhe pressure. Waigua ni ugucoka coka, ucio ni mucii waku uwakite miaka 10, kuni kwa ithe wa ciana ciaku. Ukisikia utawalelea huko ni sawa, ukisikia hautawalelea huko ni sawa. Mtu asikupe pressure. Na sisi kama TikTokers, Triza wa Karangu, sisi tunasupportigi mtu na jia moja na roho moja. Na ndio maana hujaiona akina Lady Jacqueline ama hao wengine wakikufuata wakikuuliza tulikusaidia, umedivorce, umerudi. Hapana. Hao wa mama wa Facebook ambao wanajifanya masifia